Seneta wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya ni arombete atongeria ba Meru na Tharaka Nithi kugwatanira kenda kuguna karibu bwizite ntuku inkai nyuma ya atongeria ba Meru kuithukira kindiki bakiuga ni akwathura Meru. Gataya ugite matata za Meru jaumanetie na kindiki kunenkerwa giti kwa munini wa rais na bari na kura inkai, akiuga twanya totongeria tunenkanirwa kenda kureto rumwe na witi na mbere. Paul Kabithe na Chionkuruki. Seneta wa kaunti ya Tharaka Nithi Mheshimiwa Mwenda Gataya na ringi mofaya tukwale kireto murungu yoko ora keringa getuma chairman wa Aero Corporation oiro cho na chakenya na chairman mtu wetu kireto murungu, lakini all the same ati wenda kutoshaka Tharaka Nithi kintu kiatu ina kana deputy president tutie PS membi no mwe tutire ambassador hata kidogo tutire tebinge kinyabia appointment katika mtu ngoka the midanto batiku mabatoro atuwe mama wakatha kende bakatuka bakatiti mukano ntu bagitike mtu peke yake. So tafadhali tuli antu ba Meru meatwenda kwa twina kamera meata kwa twina ruritho ati muntu na watira gike kutire muntu rugama batini ya muntu ronge so to watania tuli antu ba Meru no igore mutharaka no igore movement no igore mutigania tukuje rurigi tuli amwe na kenda tukomba kwa twina bageni power kwa thirikari, lakini kuthiko chambire baba ngabwenda kura magana mairi tikura kura magana mairi Tharaka kunya kiregia kuringa kura ona ruto tikakenda na utichachi ndiye nacho to tie kura chiere kanitha to kane 10 kura ni kura ronto gutie muntu ga inu kura ntikwenda. Mwenda Gataya akiuria mugongo wa Meru gutigiri bakwikithira nkoro mathango gitumi kiri kwithirwa bogo akagita bethiritwe bagikaragira ite binene kiri thirikari nene ende mugongo wa Tharaka batona gwambi Tharaka kuma to kwata guru tonete bangaine na ministers very powerful tonete bakalwayo bara kalwayo rudikere bo batruda yo unagu ali minister wa interior tonete bakuriwa ntamukinia minister wa energy tonete ba muntu wetu anga ba kabera ntambijewe tonete ba commissioner of police ba itere tonete ba muntu wetu wa kome tonete ndise kinoti tonete ba head of civil service gitekia kinene mono muntu wetu muthori tonete kinya minister of finance eto muiraria itonete beyond the government independence bitura Meru county bitura na imenti actually event wa imenti na sabembi kidogo antu batigare na antu na tukebedie ateno mwanka movement wiwera gitikende gutwika mumero kuonekana Meru taimenti na Meru tia Tharaka Meru tia tigania na Meru tia gembe muntu go ndo uri Tharaka Nithi kana uri Meru uri mumeru no igo kinya na antu baire kana ikakabira ya antu bathatu kila muntu mukenya ena akia kurenkera nafasi ya gusafu Kenya warari Gataya akiuria antu gutigiri bakuruta Profesa Kithure Kindiki kiri miromo yao eno nyuma ya bamwe batongoria kuma kaunti ya Meru kuraramika ati kiri twanya turaraizi wa Nthiguru Dr. William Ruto aranenkanagira kaunti ya Meru gutire kanya boromba kunenkerwa kinyamuga uyo CS wagote muntu very competent mwana wena kinya kithomo kinene kinya ngurukia ndo wothe kona bakeringa gituma mutikiririe kwa guto jomba gutwika ati nontu munya tia nengerwa giti ati no mwanka turinga gituma Kithure Kindiki atithuranaga muntu thurana eta Ruto no president wa Kenya wana kireto murungu mini wana muntu wetu Kithure Kindiki karathurwo tabara bangi ndiri kene muntu wetu Kithure Kindiki rito rake ari National Assembly na aringirwa kura jazira ikene ala akiriga mbari haria ndere iguru ria kwebaiberiwa gitini kwa gavana wa kaunti ya Meru tweka wira Mwangaza mtothunga ndatiru chio chaka wira Mwangaza mutari kuri kome kana janjes baga timu Kithure Kindiki timu muntu wetu Ruto no ndini judiciary bo babanga story chao kuiba munenge some 4 months maybe ba kungatha evidence kenda bomba kunenga ruling yena sababu wewe twao komi muturi wakawira imbi bakuria Kithure Kindiki uri kiunta magana kenda deputy president wa Kenya roga milete tarariba Kenya kila mahali Garissa kila mahali imbi Kithure Kindiki interest na kawira no mugure tika kenda Kithure kabukethia mukomuraga baicho Othia muthiasi ni ta Gataya na rutite mbito kira tongoria ba kaunti ricire ya Meru ni Tharaka Nithi gutigiri bakunjia kwenda na urumwe wari gachochera ntu wewe twachochera migongo tutukwa na tuchochera Tharaka Nithi ntu baba kawaida movement na Tharaka batinda abantu omwe kwendaniria na kugurana, lakini mwanasiasa ntu wena interest yaku chake personal wena interest yaku cha kwenda kuba wenka wena interest yaku cha kwenda utetheka wenka intema wena nafasi ya kumake sure kwamba uchochera ntu kwa hii antu baka wa Meru utie mtu jera ntu baka uo kuiwa kaja na savile meanke nu savile yondo ni minister wa justice u savile minister wa energy tosheka ana bange baba ri baithe na boba ona yakore tumbo kutuguka thirikari ande uri gukira thirikari ona tiu tingo maserete mundu turi tukaro kirete tunekera na baba nge baithe
no crusade ile Kenya ukathii na ara western mtu gwetu anatembea aruga mbaruya choncho watanire bene 7000 votes lakini twa kinyamiro kiwa ho reka na Tharaka bene kura magana mairi ho reka na tigane bene kura ngaigana ona yeye angar papa inditio mbako twa antu bamiro mugongo miro itukuye uri turi antu bamwe twari na sauti imwe na kenda thirikari ya ona twina value lakini twanyire migawanyiko ya mbia ruritho ya water view yeya na ino ni kuri mtu atakumama ati no ntu Mutharaka Kithurwa Kindiki twike deputy president utie muntu wena ndata ya muntu ronge ndata ya muntu murungu weneo Nkiripotera Uru TV kuma Ntereche Tharaka Mbito wa Paul Ogwa Kabithe.